bez cenzure. Dame i gospodo, poštovani gledaoci emisije Bez cenzure, krećemo u još jednu priču sa temom ili na temu Parada za Evropu. Mislim da će to biti zaista zanimljivo svima onima koji gledaju ovu televiziju, koji gledaju ovu emisiju, koja se inače može vidjeti na području cele Srbije, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, a zahvaljujući satelitskim predajnicima moći će se i može se pratiti širom Evrope, a nadam se i sveta. Dakle, 45 televizija u Srbiji odložno emituje ove emisije, a gosti u večerašnjoj emisiji su, imamo jednu mladu predivnu damu, ona se zove Milica Đurđević. Dobrodošli u emisiju. Bolje vas našli. Mislim da je najbolje ovako da vas predstavim po imenima, a poslije ćemo vidjeti ko je odakle, ko zastupa kakve stavove i o čemu se slažete ili ne slažete sa učesnicima u emisiji. Dr. Dragan Tošić je načelnik infektivnog odeljenja i ne znam da li će funkcija koju obavljate i koliko ima neke veze sa ovom pričom, ali možda će se i tu nešto naći. Gospodin Boško Obradović iz Dveri, dobrodošli. Dobro večer, hvala vam pozivu. I tu je i Gajo Biberčić, profesor građanskog vaspitanja ili vaspitanja, zavisi kako ko voli da naglasi. Dobro I priča večeras Parada za Evropu koncipirana je na sljedeći način. Da li da bismo ušli u Evropu moramo da pristanemo na neke stvari? I da li su na sve to pristajali i oni koji su već u takozvanoj Evropskoj uniji ili Evropi? Da li u svim zemljama se ta parada, da li je u svim zemljama i kod svih naroda parada bila uslov za ulazak u Evropsku uniju? I da li je parada i sve to što se oko nje dešava primereno srpskoj tradiciji i duhu srpskog naroda? Eto, u osnovi je to priča za večerašnju emisiju. Gospođice Đurđević, vi ste ovdje najmlađi, a retko se možete vidjeti po televizijama i pogotovo da ispričate vaš stav, vaše mišljenje na ovu temu. Dakle, da li je, da bismo ušli u tu čuvenu Evropu, potrebno da pristanemo na sve? Pa pre svega, u ime toga što ste rekli, želim da se zahvalim i vama na pozivu i vašoj televiziji, jer retka su ona mesta u ovom medijskom mraku na kojima se može čuti glas istine. Raduje me to što se i dalje o ovoj temi razgovara i što se uprkos velikom medijskom pritisku i uprkos stravičnoj propagandi koja je nadmašila i Gebelsovu i dalje ne može obmanuti javno mnjenje i dalje nećemo ostati ravnodušni po ovim pitanjima. Mislim da sve građane Srbije naprosto ne iznenađuje gej parada kao uslov za evroatlantske integracije, ako pođemo od toga da je jedan od uslova bio i odricanje 15% od srpske teritorije, odricanje najsvetijeg dela naše države, naše zemlje, odricanje više od 250.000 Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije, tradicionalnih, kulturnih, istorijskih vrednosti. Tako da ne možemo posmatrati pitanje gej parade van tog konteksta. Ona se javlja kao jedna nova imperijalna sila, kolonijalna, i u Srbiji svakako da je direktno uperena kao jedna razgrađivačka, dobro oprobana metoda srpskog društva, srpske države i srpske porodice. Kratko bih u uvodu podsjetila da je prošle godine, baš u ovo vreme, zakazana bila sedmodnevna aktivnost, takozvani Pride Week, kako ga oni nazivaju, u sklopu kojeg apsolutno... Možete mi objasniti, pošto davno sam išao u školu, ja sam u prošlom veku bio u školi, pa ne znam šta to znači, to što ste vi rekli. Pa zapravo, dakle, week, sedmodnevna, rekla sam, dakle, nedeljna, aktivnosti koje su trajale čitave nedelje i tokom kojih apsolutno nijednog trenutka nisu postojale nikakve aktivnosti koje su afirmisale njihove probleme koje stalno pominju, niti bilo kakva prava. Koji su njihovi problemi?
Znate kako? Moram vas da pitam, mi ovde nemamo predstavnika te skupine ljudi, dakle, oni nastupaju sa saopštenjima pretežno i na državnim tim televizijama, tamo imaju verovatno veću gledanost. Dakle, i u svoje ime i u ime Srpskog sabora zavetnice organizacije koje pripadam, odgovorno tvrdim da LGBT populacija, kako oni sebe nazivaju, zapravo nije diskriminisana u srpskom društvu, naprotiv, o tome će verovatno kasnije i govoriti doktor sa infektivne klinike. Postoje različiti podaci o tom pitanju, ali ne bih da prosto zalazim u tu temu, o tome će on kasnije govoriti podrobnije. Ne mislim da su diskriminisani, ne mislim da imaju probleme. Prvo, vi vrlo dobro znate da ono što su oni radili prošle godine, do sada niko od njih krivično nije odgovarao za to. Prošle godine smo bili suočeni sa tim da su milioni vernika u Srbiji i uopšte širom svih pravoslavnih hrišćanskih zemalja uvređeni njihovom izložbom na kojoj je prikazano 12 fotografija na kojima je Isus Hrist prikazan kao homoseksualac. On se nalazi u društvu transseksualaca, homoseksualaca, prikazan je nag. Prosto to su neke fotografije koje uzbuđuju svakog dostojanstvenog čoveka i vređuju svakog dostojanstvenog čoveka i u Srbiji, a i širom hrišćanske Evrope. Ja ću podsjetiti da je čak i Evropski parlament osudio takvu izložbu. To je izložba Elizabeth Olson, švedske autorke, i Srbija je jedina država istočne Evrope u kojoj je ta izložba dozvoljena. To je na stid i na sramotu ove države. Ona je održana naravno u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde bi drugde nego kod Borke Pavićević, i predstavnici Srpskog sabora zavetnici tom prilikom su se okupili tamo, ali eto, više od 2000 policajaca u opremi za razbijanje demonstracija čuvalo je tu izložbu. Takođe ću podsjetiti da je tom prilikom povređen i naš ugledni novinar Srđa Trifković, koji je zahvaljujući novinarskoj akreditaciji i zahvaljujući tome što dobro govori engleski jezik jer radi kao novinar Američkog lista, uspeo da prisustvuje toj izložbi. Naravno, on je otišao kao neko ko kritički posmatra to, da pogleda šta oni tamo rade, i desila se situacija da kada je pokušao da fotografiše novinarku koja se predstavljala kao novinar Istočne Evrope, kada je pokušao da fotografiše kako bi zaštitio svoja autorska prava, jer on je tom prilikom rekao šta bi se dogodilo kada bi ovakva jedna izložba bila postavljena u Tirani, u Novom Pazaru, u Sarajevu, u Tuzli, kako bi oni reagovali. Tom prilikom obezbeđenje te izložbe izbacilo je gospodina Srđu Trifkovića napolje i povredilo. Naravno, on je podneo krivičnu prijavu i do dana današnje ništa po tom pitanju nije rešeno. Dobro, pričat ćemo o detaljima svega toga, a i onome šta nas očekuje tokom ove nedelje koja dolazi i koja će sigurno biti krcata značajnim događajima u ime kulture. Doktore, šta vi kažete na ovu situaciju, na insistiranju svake godine da se održi Parada ponosa? Prvo da vam se zahvalim na pozivu i da vam kažem, ja sam zaista u ovu emisiju prihvatio da učestvujem kao u svoje, da kažem, lično ime i kao lekar i humanista, iako sam dugogodišnji, odnosno od osnivanja sam član Socijalističke partije i aktivista sam ovde. Ali želeo sam da učestvujem u jednoj ovakvoj emisiji, jer što kažete, svake godine imamo po mesec dana i više gde su mediji preplavljeni pričom o gej paradi, gde na neki način se, umjesto da se bavimo važnim stvarima, bavimo se ovim i na neki način podižemo tenziju. Zaista mislim da treba o tome da razgovaramo, da li je to uopšte potrebno, da li je to potrebno ovom društvu, da li je to potrebno Srbiji u svojoj ovoj situaciji, kad izvesno da može da dođe do sukoba, da može da dođe do neželjenih scena, da ne kažem da dođe i sa smrtnim ishodima ili tako nešto. Tako da, dokle god razgovaramo, znači postoji šansa da se na neki način to reši na neki, da kažem, normalan i civilizovan način. I zaista da vidimo da li nam zadnjih 10 godina treba, svake godine priča u ovom periodu, da li gej parada treba, da li ne treba, koliki su bezbedonosni rizici, da li treba da se angažuje, da ne kažem, trećina srpske policije da zaštiti učesnike gej parade, da se uvijek rizikuje sukob policije i mladih ljudi koji se ne slažu s tim. Tako da mislim da to je, da kažem, jedna tema o kojoj sam ja želeo večeras da razgovaramo i da, eto da kažem, kako gledate na to? Pa lično da vam kažem nešto, što se tiče osoba koje su orijentisane tako kako su orijentisane, odnosno koji su homoseksualci, ako su njihova neka prava ugrožena,
Ja sam prvi da se oni zaštite. Znači, ne smiju da budu izvrgnuti ni, ne znam, ni ruglu, ni ponižavanju, ni na radnom mjestu, ni na ulici, ni bilo gdje. Znači, to raščlanimo, znači to je jedno. A druga je stvar, da li je potrebna promocija na ovaj način? Da li je potrebno paradiranje na ovaj način svake godine? Da li je to potrebno? Lično mislim da nije. Ali kome je u interesu paradiranje? Ne vidim da je ovo, pa evo da vam kažem, ja ću da kažem ovo isključivo moje mišljenje, znači ne ni možda mišljenje partije koje pripadam, ali velikog broja ljudi s kojim sam razgovarao, neko moje mišljenje svega ovoga je da oni koji insistiraju uporno da ta gej parada svake godine bude održana, po cijenu šta će se dogoditi, prvenstveno je cilj i mislim da je usmjereno da se ovo plasira mladoj generaciji koja stasava, da sutra oni kažu, pa dobro, sasvim je sve jedno, da li ćete imati dečaka, da li devojku, da li ne znam šta, i da se na neki način to potpuno zanemari. Ja, kao i roditelj i kao lekar i bilo šta, zaista sam protiv toga, da se na takav način deluje na svest mladih ljudi, da se pokušava kroz te parade, kroz takve promocije, da se ne znam, uz priču o nekoj posebnosti, jer mislim da je isključiv cilj delovanje na mladu generaciju. Ne na nas, starija, mene, profesora Gaje i vas, tako, ali na mlade koji stasavaju sigurno je cilj da se deluje na njih, što ja mislim mi kao društvo treba ozbiljno o tome da razmislimo. Dobro. Htio bih da pitam vas, gospodine Biberčiću, vi ste profesor građanskog vaspitanja i da li vi kao u tom predmetu ili kako se, je li to predmet građanskog vaspitanja? Da, izborni predmet. Da li u tom izbornom predmetu imate i priču i razgovore na temu homoseksualizma? Direktno nema u programu, ali jeste dozvoljeno i voditi takve teme i takve diskusije i razgovarati sa djecom kao i o svim drugim temama, mada jeste blisko toleranciji, demokratiji i tako dalje. Ali iz iskustva u razgovoru sa djecom, pogotovo kad su aktualna društvena zbivanja, mi to također radimo i postavljamo pitanje sa djecom, razgovaramo na tu temu. Oni su uglavnom listom, tako reći, svi protiv promovisanja takve kulture, s tim da ljudska prava budu zaštićena, odnosno da svi ljudi pred zakonom budu isti, ali promocija takve vrste njima nije bliska, ne žele je i smatraju da srpskom društvu to nije blisko, nije uobičajeno i nije srpsko društvo sazrelo za tako nešto. Sad postavlja se pitanje zašto se to onda dešava. Poznato je da svaka kultura nameće i šire svoje ideje, što je sasvim normalno, ali izgleda u savremeno doba neke jače političke sile imaju za cilj uništavanje određenih kultura, određenih naroda, minimiziranje i tako dalje, šireći svoj utjecaj, svoju vlast, svoj interes i tako dalje. Jeste poznato na dva načina kako propada i uništava se jedno društvo, jedna kultura. U istoriji je također poznato da su nestajali neki narodi i neke kulture. To izgleda na delu. Prvi način koji dovodi do uništenja kulture, duhovnosti, pa i fizičkog nestanka određenih naroda i kultura, jeste da se nasilno određeni loši ljudi, kriminalci i tako dalje zavedu određene mere, određene zakone i tako dalje i tako počinje istrebljenje i uništavanje određene kulture i fizičkog uništenja. I drugi način je jedan perfidniji i ozbiljniji i mnogo opasniji, a to je da se objasni populaciji da samo tako dobro, tako je ispravno i tako treba, u interesu sopstvenog uživanja, sopstvene promocije, sopstvene moći, sopstvenog bogaćenja, ali uživanje na dekadentan način. I to je izgleda kod nas na delu u ovom trenutku. Uništavanje onog pozitivnog, tradicionalno što je pozitivno, a nametanje nečeg savremenog, ali u negativnom smislu reči. To su opservacije i te djece koji su od 15 do 18-19 godina u našoj školi i to je na delu vidljivo kod njih da imaju veliki otpor prema tome.
Htio sam da vas pitam, kakav je odnos na časovima građanskog vaspitanja, kakav je odnos prema porodici, jer uništavanje porodice, jer na taj način se donekle i uništava i porodica? Pa, naravno. Čovjek je stvorio jednu društvenu zajednicu da bi mogao da živi, da u njoj srećno živi, da osmisli svoj život, a to je široka društvena zajednica, to je država. Stabilne i napredne države nema bez stabilne, organizovane i vaspitne, emocionalne organizacije, najmanje organizacije u društvu, a to je porodica. A da li se o tome govori na časovima? Naravno, o tome se govori na časove kroz građansko vaspitanje i kroz druge predmete kao što su sociologija, filozofija, a naravno to je tema i na svakom času, to je uloga profesora da vaspitno deluju na mlađu populaciju. Dobro, ja sam prošle godine radeći na nekim lokalnim televizijama radio emisije koje su rađene znate kako to ide u predizbornoj kampanji, ima bezbroj stvari se priča i tako dalje, i onda sam svoje sagovornike koji su dolazili iz raznih političkih partija pitao šta oni misle o Paradi ponosa i da li će podržati Paradu ponosa ako dođu na vlast. Moram da vam kažem da je, ja mislim, negde oko 90%, a možda i malo više, učesnika u emisijama reklo da to ne dolazi u obzir, ma nema šanse, pa mi smo narod koji to ne može da shvati, pa to su stvari koje nisu u duhu našeg naroda i tako dalje. I mnogi su čak i u svojim nastupima i pričama preuzeli deo programa, takođe učesnika na tim izborima, deo kampanje koju Dveri rade već godinama, deo programa kada je porodica u pitanju, a zna se i da Dveri već godinama se bore protiv održavanja ovakve parade i protiv uopšte takvog odnosa prema porodici i svemu onome što se dešava. Boško Obradović, izvolite. Pa evo, ja bih pre svega želeo da kažem da mi danas, živeći u Srbiji pod brojnim okupacijama, ne primećujemo često da smo ponekad u jednoj vrsti mentalne okupacije i da sami sebe na neki način sprečavamo da progovorimo punu istinu o određenim pojavama. Konkretno, možemo na taj način sagledavati taj fenomen zvani gej parada. Pre svega, nepristojno je i neprimereno koristiti reč parada u kontekstu ovakve manifestacije. A tek ponos. Ponos. Parada je, pre svega, dolazi iz vojne terminologije i jasno se odnosi na vojne parade koje treba da demonstriraju snagu vojske određene države. Ponos je nešto sa čim treba da se istaknemo kao pojedinac, kao porodica i kao narod, i obično se odnosi na neke vrlinske stvari kao što su poštenje, čast, moral, hrabrost, rodoljublje i druge osobine koje treba da služe za ponos. Pre svega ne vidimo šta je ovde ono sa čim se treba ponositi. To je prva stvar. Ne vidimo šta je ovde parada i da li možda se time želi na neki način omalovažiti neka buduća istinska parada, vojna parada, da kad neko sledeći put čuje da neka vojna parada ima asocijaciju na neku drugu paradu i time na neki način ubljutavi i smisao te vojne parade. I konačno, ono po čemu najviše vidim da smo mentalno okupirani jeste same te strane reči koje najčešće koristimo, pa sad kažemo gej parada. Ja zaista, kao što vi kažete, želim da mi neko objasni šta to znači. Ako bi se to prevodilo na srpski, onda bi to bio neki pederbal. Znači neka vrsta pederske manifestacije koja promoviše takvu vrstu seksualne orijentacije. I ne vidim zašto smo mi stalno u toj matrici njihovih nametnutih reči kojima zapravo svedočimo da smo mi pod mentalnom okupacijom. Zašto to ne nazovemo pederbal? Znači, onda bi mnogo bilo jasnije, onda bi već građani znali tačno čemu se radi. Znači, u jednom nasilnom nametanju određene ideologije i sistema vrednosti koji se želi nametnuti jednom tradicionalnom društvu. Jasno bi bilo i na koji način se to radi i sa kojim ciljem i zbog čega. Sad, ono što je za nas ovde, da kažem, ključan problem u celoj toj priči, jeste uopšte nametanje ove teme. Znači, otkuda ova tema i zašto je ona danas toliko važna? Zašto je ona presudna? Zašto se njoj oglasava 15 stranih ambasadora koji daju naređenje praktično vladi Republike Srbije da mora da se sprovede taj pederbal ove godine? I da će oni učestvovati. I da će oni naravno učestvovati. Znači, zašto je to toliko važno?
To je pitanje koje nekako isklizava iz naših razmišljanja. I onda dolazimo do situacije da pod takvim jednim pitanjem se zabašuruju neka mnogo važnija pitanja. Naprimjer, da li je važnije pitanje zašto država Srbija nije platila nekoliko operacija teško obolele dece u inostranstvu koja nisu mogla da izvrše te operacije zašto je država Srbija odrekla da da pomoć? Da li je to tema zbog koje treba da izađemo na ulicu? I da marširamo, i da šetamo, i da se bunimo, i da protestujemo. Da li tema možda kada vi oduzimate danas imovinu porodicama koje ne mogu da vrate bankarske dugove ili da plate komunalne usluge, pa im privatni izvršitelji oduzimaju imovinu i moraju da prodaju kuće i stanove da bi naplatili neke komunalne usluge koje nisu platili? Ko govori u njihovo ime? Ko se buni u njihovo ime? Gde su njihova ljudska prava? Gde su trudnice kojima se oduzima 35% od plate? Zašto nemamo marš trudnica koje se bune protiv jednog režima, jedne vlasti, jedne države koja ih otpušta sa posla kada ostanu u drugom stanu? I marš zemljoradnika, recimo. Ili zašto, recimo, ti poljoprivrednici, najčešće ovde iz severne Srbije, nikad ne mogu da dođu u Beograd? Zašto im je uvek na negde ulaz u Beograd zabranjeno da oni promarširaju i da oni naprave paradu sa poljoprivrednom mehanizacijom kroz beogradske ulice? Znači, kako je to ova tema postala toliko važna, a mnogo životnije i važnije teme su dovedene u pitanje? I tu zapravo pokret Dveri, kako da kažem, nema više razloga se bavi tom temom. Mi smo tu temu definisali i na neki način dali smo rešenje za tu temu. Naše rešenje je po ugledu na rusko zakonodavstvo. Rusko zakonodavstvo od ove godine je vrlo precizno, rekao bih, i tačno definisalo da je zabranjena svaka vrsta promocije homoseksualizma maloletnim licima. I da se svaka vrsta promocije homoseksualizma maloletnim licima kažnjava sa visokim novčanim kaznama, bez obzira da li rađena na medijima, na internetu, na ulici ili bilo gde. I kao što je ruska država jasno rekla, mi time ne ulazimo ni u čija ljudska prava, ne ulazimo ni u čiju privatnost, nema tu nikakve homofobije, samo štitimo naše porodice, naše društvo u onom moralu i onoj verskoj i svakoj drugoj tradiciji koju smo nasledili od naših predaka. Dakle, ne dozvoljavamo da neko utiče na naše maloletnike u najosjetljivijem periodu njihovog života i da im promoviše kao normalno nešto što u ovom narodu, u ovoj kulturi, u ovoj veri nikada nije smatrano normalnim, odnosno smatrano je neprirodnim. Dakle, vrlo je važno raščlaniti sa jedne strane to da nama ne pada na pamet da ulazimo u bilo čiju privatnost. Mi smo čak na prvom mestu protivnici ulaska u bilo čiju privatnost. Niko nema pravo da ulazi u bilo čiju privatnost. Kao što je rekao uostalom i doktor, niko nema pravo da bilo koga maltretira zbog nekog njegovog privatnog života. Ali dozvolite, niko nema pravo ni nama, većinskom stanovništvu, većinskim tradicionalnim verskim zajednicama ovde u Srbiji, da nameće jednu ideologiju koja dolazi sa strane, koja dolazi sa zapada, koja je u suprotnosti sa našim verskim ubeđenjima i koja se, što je najosjetljivije, promoviše maloletnim licima. I tu je ruski zakon najprecizniji. On ne govori nigde o organizacijama koje se bave tim temama, o njihovoj slobodi bilo kakvog drugog života i funkcionisanja. Nego tačno, jasno i glasno, na čemu i Dveri insistiraju, kaže zabraniti promociju homoseksualizma maloletnim licima. Uticati na maloletnike kroz takve vrste njihovog aktivizma. I u tom smislu, kada se Dveri budu pitale, i sa tim bih završio, mi ćemo biti, da kažem, apsolutno po uzoru na rusko zakonodavstvo vrlo precizni, kroz naše zakone regulisati zabrane takve promocije maloletnim licima i na neki način, zapravo, što je suštinska stvar, onaj ko je birač Dveri, onaj ko će na sledećim izborima na bilo kom nivou dati glas Dverima, može da bude siguran da onog trenutka kad se Dveri budu pitali u državi Srbiji, to će biti rešeno na taj način. I mislim da je to najpošteniji odnos koji bi svaka politička organizacija trebalo da iskaže. Da se zna tačno pred građanima Srbije šta je čiji stav po ovom pitanju. Kako to da nijedna od partija koje su trenutno u vlasti ili partija koje su u parlamentu se uopšte nikada nakon ulaska u vlast ne izjašnjava direktno o tim pitanjima ili pak ne zastupa ovu vašu tezu o preuzimanju iz ruskog zakonodavstva? Razlog je veoma jednostavan. Svi su uplašeni pred tim takozvanim stranim faktorom, pred briselskom administracijom, pred jednim Jelkom Kacinom koji će da ih postrojava na sve načine po svim pitanjima od unutrašnjeg značaja za državu Srbiju i ne žele da se zameraju. Znači, njima je važnije šta će reći Brisel nego šta će reći naš narod. Njima je važnije da li je to u skladu sa standardima Evropske unije ili je to u skladu sa tradicijom srpskog naroda, sa našom verom, sa našim nasleđem. Znači, u tom smislu sve te, nažalost, političke organizacije
koje se mogu objediniti oko te floskule Evropska unija po svaku nacionalnu cenu, koje su spremne da zarad ulaska u Evropsku uniju žrtvuju sve interese i nacionalne i državne srpskog naroda, one jednostavno ne smeju da se oglase jer bi onda morali da uđu u sukob sa tim svojim da kažem, idealom, a to je Evropska unija. Znači, morali bi da budu svoji, morali bi da zaštite svoje vrednosti, a samim tim bi već taj put u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu bio doveden u pitanje. Jednom rečju, moramo se na neki način, ako hoćemo da zaštitimo svoje vrednosti, malo i pobuniti i malo stati na stranu tih svojih vrednosti, pa makar to pokvarilo neke odnose sa Briselom, što bi u krajnjem uopšte po državu Srbiju bilo vrlo korisno da se prekine ovaj pogubni put u Evropsku uniju po svaku cenu. Dame i gospodo, poštovani gledalci, ovo su bile uvodne napomene u večerašnjoj emisiji Bez cenzure, a na temu Parada za Evropu. Vreme je za blok reklama. Bez cenzure. Ogledalo vašeg doma, PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Uštedite do 50% toplotne energije. Gratis. Izlazak na lice mesta, predlaganje rešenja, uzimanje mera, ponuda, transport i ugradnja. Dobro ste čuli, sve je ovo besplatno. Kvalitetno, brzo, povoljno. Pozovite 060 051 4065 060 051 4065. PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Ogledalo vašeg doma. Bez cenzure. Nastavljamo priču o Paradi za Evropu. U prethodnom bloku završili smo razgovor sa Boškom, ali samo da postavim još pitanje, malo da proširimo priču. Kako na sve to gledaju zemlje članice Evropske unije? Da li su one, da bi ušle u Evropsku uniju, morale da ispunjavaju i takve zahteve? Znači, između ostalog, da organizuju parade, da se njihovi političari pojavljuju na čelu kolone kao nekada što je bilo u pesmama Vladimira Nazora. Dakle, da li su neki kriterijumi za neke i uslovi za neke ovakvi, ili ono što kod Orvela imamo, sve su životinje jednake, samo su neke jednakije? Pa nažalost to jeste bio uslov za većinu novih članica Evropske unije, jer Evropska unija sve više postaje jedan totalitarni poredak u kome se svim članicama, državama i onim koje tek pristupaju nameće kompletna ideologija Evropske unije po svim pitanjima. Dakle, tu ostaje i suviše malo suvereniteta i mogućnosti da samostalno razvijate svoju državu. Naravno, brojne evropske države se dovijaju i uspevaju često i da izvrdaju te naloge iz Brisela, ali ono što je karakteristično za nas, kod nas tog dovijanja nema. Kod nas je uvek svaka briselska zapovest ono što se mora ispuniti. Ali ono što je glavni problem u čitavoj toj, da tako kažem, vizuri, jeste da Evropska unija nije čitav svet. Mi često kad govorimo, dakle, o Evropskoj uniji, kao da govorimo o čitavom svetu koji je, i kažemo onda to je tako u celom svetu. Pa nije tako u celom svetu. Znači, postoje brojne druge države, mnogo veće od mnogih država Evropske unije, veće i od čitave Evropske unije, koje imaju potpuno druge načine ponašanja. I ono što je posebno možda karakteristično i na tome bi možda poentirao, te države koje su insistirale na individualizmu, ateizmu, materializmu, na toj potrošačkoj civilizaciji, na promociji ovakvih subkultura, svojevrsnih čak i izopačenosti. Recimo u Holandiji sada imate stranku pedofila, koja je, da kažem, normalna pojava. Znači, to ide i dalje, neće se to završiti na homoseksualizmu, to ide u puštanju granice stupanja u seksualne odnose, ka ozakonjivanju pedofilije, homoseksualnih brakova, usvajanja dece od strane homoseksualnih parova. Znači, ovo je samo početak njihovog ulaska u srpsko društvo. Ono što je tu zapravo karakteristično jeste da sve te države su danas u nekoj vrsti stagnacije. Znači, one su bile jake, ali upravo zbog svog tog unutrašnjeg pražnjenja, skretanja, izopačenosti i jedne vrste, da tako kažem, pada njihovog sistema duhovnih i moralnih vrednosti, te države danas ulaze ne samo u ekonomsku, nego na prvom mestu duhovnu i moralnu krizu. A koje države danas napreduju i koje su to države dominante danas na planeti? One koje su se vratile tradicionalnim vrednostima i zajednicama. One koje poštuju naciju, koje poštuju državu, koje poštuju crkve i verske zajednice, koje poštuju porodicu, a to su u ovom slučaju Rusija i Kina, i Indija i Brazil i neke druge nove velike svetske sile koje su potpuno na nekim nezapadnim modelima formirane
formirali svoje države. I kao što vidimo, postaju dominantne i demografski, i vojni, i ekonomski, i politički, na svaki drugi način. I sada Srbija zapravo treba da bira. Da li će ići putem pogubnim u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu, gde gubi svoj identitet i svoje privredne i poljoprivredne interese, gde je stalno ucenjivana, gde su države koje su je bombardovale i tako dalje, ili će možda se okrenuti na neku drugu stranu sveta, gde su države koje nas nikada nisu bombardovale, koje hoće sa nama ekonomsku saradnju, koje su vrlo korektne, koje čuvaju Kosovo u sastavu Srbije i koje u ostalom su zasnovane na nama bliskim tradicionalnim vrednostima, gde je porodica na pravom mestu, gde se drži do nacije, do države, gde se drži do vere i gde bi mi zapravo mogli da pronađemo nekog saveznika za neko buduće delovanje. Gospodine Biberčiću, ja se stalno vraćam na tu temu vašeg posla, u stvari, građanskog obrazovanja. Što vi kažete o ovome što je rekao gospodin Obradović? Pa, da se razumijemo, sve zemlje koje su trebale pristupe Europskoj uniji, a i druge zemlje su pritisnute i traže se uslovi za ulazak u Europsku uniju i za druge ekonomske saveze, unije i tako dalje, da postupe po diktatu. Neke od tih država su imale snage da se odupru više ili manje tome. One koje su imale jake pojedince i mudru elitu uspjele su da se odupru tome, međutim naša država isti zahtev ima, međutim nema snage, nema mudrosti i pameti da se tome odupre. I to je naš veliki problem. U istoriji pojedinci u principu odlučuju o razvoju društva i mi nemamo takvog čovjeka tipa kao što je bio Lincoln, Pompidou, Kemal Atatürk i tako dalje. Nemamo te jake pojedince, nemamo ni približno, nažalost, i mi smo onda skloni da prihvatimo sve što nam se nameće sa spolja. To je tragično za jednu kulturu, tragično je za jedan narod, za njihovo duhovno biće, za naše duhovno biće, i moramo naći način da se tome odupremo, inače ćemo propasti, inače će nas poklopiti druge kulture i mi ćemo jednostavno stagnirati duhovno i fizički. Milice, zavetnici šta kažu na to? Kako ćete vi reagovati kao organizacija? Kako ste vi registrovani kao udruženje građana? Kako je vaše članstvo po strukturi, po godinama? Nema šablona i nema pravila. Nama prilaze pre svega ljudi kojima je Srbija u srcu. Vrlo sam ponosna na to što organizaciji kao što je Srpski sabor zavetnici prilaze i ljudi koji nisu srpske nacionalnosti. Evo baš u Zrenjaninu, gradu u kome se nalazimo, imamo i članove koji su mađarske nacionalnosti ili nekih drugih, recimo Slovaci i tako dalje, Česi. Ono što, nadovezala bih se samo na profesora kratko, ne bih se složila da Srbija nema one koji će povesti. Oni su prosto u ovakvom sistemu vrednosti marginalizovani i Srbija je uvek kroz vekove umela da iznedri prave ljude, velike vođe, velike vojskovođe, velike umove. Dakle, prosto u ovakvom jednom sistemu takvi ljudi skrajnuti su, takvi ljudi nemaju prostor, takvi ljude sasecaju u korenu. Organizacije poput naše ili poput Dveri trpe velike pritiske i mislim da se ne radi o tome da se više ovde ne rađaju veliki umovi, Tesle, Karađorđe i Miloši, nego jednostavno ne možemo doći do izražaja, niti možemo preuzeti bilo kakvu odgovornost u državi zbog onog osnovnog uslova, a to je podaništvo prema centrima Brisela i centrima Vašingtona. I kratko bih odgovorila samo na ovo što ste i njih pitali. Pomenula sam na početku da se gej parada ili pederbal, kako reče Boško, nije nametao kao uslov za evroatlantske integracije, ali eto, ona je sada jedna od ključnih stvari i zapravo sumnjam da bi ova vlast došla uopšte u mogućnost da vodi državu, da je otvoreno rekla građanima Srbije da će dozvoliti gej paradu i da će priznati nezavisnost Kosova. Ovo je vlast koja po takvom jednom rezonu nema legitimitet, jer koristila se perfidnom politikom, perfidnijom nego i prethodna, i u neku ruku tvrdila da neće nastaviti kontinuitet marionetske i vazalne prethodne države.
Šta kažu zavetnici? Pomenula sam malo pre da smo mi bili prošle godine ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju i što se tiče naših aktivnosti u pogledu svih ovih najavljenih 7 dana i svega što će se događati u Beogradu, našoj prestonici, mi ćemo za razliku od aktualnog režima poštovati Ustav Srbije, poštovati zakon Srbije i u skladu sa tim i reagovati. Borit ćemo se legalnim sredstvima sve dok postoje minimalni legalni uslovi za to. Ja moram napomenuti sa jednog pravnog aspekta da svaki javni skup na javnom prostoru dozvoljen je samo ako ne isključuje prisustvo i ostalih ljudi. Definitivno, ako pođemo od toga da se na gej paradu ide sa izvesnim pozivnicama, krši se zakon Republike Srbije, jer na javnom prostoru ne može se održati javni skup na kome će se ograničavati učešće, na kome će se sprečavati prisustvo uopšte svih zainteresovanih ljudi da budu tamo. Gospoda koja predstavljaju gej lobiste, za koje ja odgovorno tvrdim da se finansiraju iz istih onih centara moći iz koga se finansira i Centar za kulturnu dekontaminaciju i Fondovi za humanitarno pravo i Helsinški odbor, prosto imaju iste izvore novca i iste interese, što je uništavanje srpske države i srpskog društva. Evo, neka zakupe prostoriju, neka zakupe arenu, pa neka se tamo sastanu. Javni prostor jednostavno ne može se uskratiti da mi toga dana prisustvujemo. Šta će raditi ljudi koji žive u ulicama gde je predviđena trasa njihove šetnje? Kako će se oni kretati? Dakle, davanje pravo nekom, a samim tim isključivanje i oduzimanje prava drugom nije u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije koji garantuje slobodu na kretanje. Ono što mi stalno zaboravljamo jeste ko su ti ljudi koji toga dana šetaju. Odakle su oni? Da li su oni homoseksualci? Da li su oni političari? Zapravo, ko su ti ljudi? Prateći dešavanja poslednjih par godina, primetit ćete da na toj paradi bude pa jedva i 100 ljudi. Ako uzmemo u obzir da političari čine 20%, da predstavnici različitih stranih ambasada čine takođe 20%, da tu se pojavi neke javne ličnosti, glumci, pevači koji podržavaju to, gde su homoseksualci i gde su ti ljudi koji se to Bože zalažu, koji su zaogorčeni navodno svojom situacijom da prošetaju ulicama Beograda. Podsjetit ću da je 2011. godine srpska država i njeni predstavnici na čelu povorke išli su rame uz rame sa pedofilom iz Holandije koji je optužen za pedofiliju, koji je 2007. na paradi u Amsterdamu čamcima prevozio maloletnike od 12 do 16 godina, nakon čega su ga roditelji jednog od tih dečaka optužili za zlostavljanje njihovog deteta. Radi se o Holanđaninu Van Dalenu, a sa druge strane predstavnici naše države, kao i predstavnici Europske unije, u tog trenutku je tu bio Serge Bramer, čini mi se Dežer, išli su pored parole na koje je pisao smrt državi. Dakle, o čemu se tu radi? Da li oni su spremni da iznesu sa sobom takve jedne anarhističke poruke? Da li su spremni da prećute zvižduke ispred Vaznesenjske crkve i pokazivanje srednjeg prsta pravoslavnim monahinjama koji su se nalazili u porti Vaznesenjske crkve? Mi kao zavetnici smo iskreno zabrinuti kako ćemo sačuvati našu Vaznesinsku crkvu, mučenicu koja je tokom Drugog svetskog rata bombardovana i na tom mestu je poginuo veliki broj ljudi. U porti crkve nalazi se i krst kao spomenik svim stradalima tokom Drugog svetskog rata. Kako ćemo ponovo sačuvati našu mučenicu Vaznesinsku crkvu kada novi fašisti prolaze pored nje pokazivajući srednji prst, pripremajući kamenice da je pogode? To su stvarno neka pitanja na koje mi prosto moramo da odgovorimo, moramo da podsjetimo javnost. Vešto se to krije, samo posredstvom interneta možete doći do tog snimka na kojima se nalazi upravo kada prolaze pored Vaznesinske crkve, na kojima se nalazi parola smrt državi, na kojima se nalazi Holanđanin pedofil. To su neka pitanja koje se moraju otvoriti kako bismo mogli o ovome da razgovaramo, jer ne radi se samo o nekakvoj paradi. Radi se o čitavom jednom uništavanju matrice srpskog društva, svih tradicionalnih vrednosti i duhovnosti koji su ruku na srce
održavali Srbiju kroz vekove. I dan danas se održavaju. I upravo kao što rekoše moji prethodnici, uništavanjem jedne kulturne i duhovne osnove srpskog naroda i srpske države i Rusije kao pravoslavne zemlje koje se odupire ovakvim pritiscima, bit će obračunavanje sa poslednjim ostacima dostojanstva ovog naroda. Na kraju bih samo postavila jedno pitanje za razmišljanje, kako to da oni zameraju danas recimo Vladimiru Putinu zašto ne dozvoli gej paradu u Moskvi, a s druge strane ćute kada to njihovi veliki prijatelji, na primjer jedna Saudijska Arabija, ne dozvoli, gde se to kažnjava smrću i svi njihovi prijatelji na Dalekom istoku sa kojima ratuju i ubijaju po belom svetu i prosipaju nevinu krv, zašto onda oni ne pitaju recimo Saudijsku Arabiju gde je njima gej parada? Zašto je udarac uvek uperen ka istoku, ka pravoslavlju i ka poslednjim ostacima duhovnih civilizacija? Doktore Tošiću, šta vi kažete? Pitanja su sve ozbiljnije i ozbiljnija. Naime, nalazimo se u takvoj situaciji da zahtevaju odgovore. Vidite, samo, da kažem, vreme koje smo mi do sada potrošili i raspravljali o ovome, znači govori zaista da je nešto o čem treba ozbiljno da povede i država i društvo više računa. Ja sad ne bi da, kažem, možemo mi o ovome da raspravljamo i još duže i da svi imamo svoje teorije i sve te priče, ali činjenica je, kažem, jedna stvar, da sve ovo što se događa očito nema nikakve, znači to treba da razuveriti javnost, nema nikakve veze sa ugroženošću prava ljudi na neku posebnost, na njihovu posebnu seksualnost. Njima to ugroženo nije. A da li treba ovaka promocija? Ja sam malo pre rekao, nije to usmereno na nas stare, to je usmereno na osobe u formiranju. Nijedna grupa koja je organizovana na bilo kojim osnovima, na političkim, verskim, ne znam, lovačko udruženje, neke je to udruženje Gorana, nema veze šta. Ima i cilj da se širi, da pridobija nove članove, da na neki način zainteresuje ih za ono što oni predstavljaju i što zastupaju. Tako i ovde. Cilj je znači da usmeri se prema mladoj generaciji, gde će jedan dečak, djevojčica od 13-14 godina početi o tome da razmišlja. Oni su puni energije, puni su, mladost je sama po sebi, nosi jednu radoznalost i bilo šta. I to je cilj. I to neko svesno nam to plasira. Ako vidite i u drugih, da kažem, balkanskih naroda, to vrlo teško prolazi. Vidjeli ste u Crnoj Gori šta se događalo. Bilo je 3-4 puta više policajaca nego učesnika. U Zagrebu ne znam da li je to bilo ili nešto uspjelo ili nije. U Sarajevu mislim da nije ni pokušano. U Prištini, u Skoplju, da ne govorimo. Znači ne gleda to niko dobro namerno, ali je, čini mi se, cilj da se u Beogradu to održi svake godine. Bez obzira što ne vidi nikakav razlog u tome. Međutim, ono što mi treba na neki način možda da trošimo vreme da razgovaramo, ovo država ko mora da uradi, ajde, radi ulaska nekog u Evropu, ne znam, nek to uradi, ajde da ne kažem malo sa nekim tiho, ali niko nam ne brani da prave vrijednosti promovišemo i da država to može da radi bez ikakve, da kažem, možda ih niko neće ni uslovljavati, niti će to neko sprečavati. Zašto možda danas ne pričamo da je ove godine krenulo svega 71.000 prvaka u Srbiji, nekoliko hiljada manje nego prošle godine. O tome treba da trošimo sate i sate na tome da razgovaramo. I dalje, ovo je sve u nekoj suprotnosti. Zagovaramo i država zagovara obnovu porodice, rađanje, ne znam šta, ponosimo se sportistima, mladim ljudima, a s druge strane promovišemo nešto što ne donosi život. Da budemo iskreni, ja sam učio psihijatriju iz vremena kad ovo tretiralo se kao jedna devijantno ponašanje, kao seksualna devijacija, kao poremećaj nagona. Pa evo da vam kažem, ja sam to negdje početkom 80. godina i kasnije, da kažem, moje kolege su učile to psihijatriju objasnili, a samo da vam kažem, recimo u to vrijeme katedru psihijatrije držala su velika imena koje su ostavila trag u srpskoj medicini, poput profesora Šternića, Josipa Vesela, Smodlake, Dimitrija Milovanovića. I ne može se reći da ti ljudi, ne znam, su, sad navodno napredovala je nauka i eto sad odjedanput to više ne znači ništa. Ne kažem ja da danas mi trebamo, ne znam, da se svaki homoseksualac registruje posebno u SUP-u, kao što je to možda nekad bilo i da se on prati to, ne. I zaista oni nisu ugroženi. Ali koliko je njihovo pravo da, ne znam, to promovišu, toliko je i moje pravo i kao roditelje i kao građanina da štitim svoje dete od takvog načina ponašanja, da nastojim da ga vaspitam i od toga tražim pomoć države. Tražim organizovanu pomoć države da to uradi.
da to uradi. Znači, da, izvolite. Da, i to kažem. Znači, mi u svakom slučaju ovome se možemo suprotstaviti, što ćemo mi zaista promovisati prave vrijednosti, a ovo na neki način, vidite, te organizacije postaju pomalo i agresivne. Postaju one pomalo i agresivne. Ne znam, traži se ovo, država se čak na neki način ucenjuje. Još ako vidite da je to popustljivo, onda se to traži. Jer neko zabranjuje da u nekom zatvorenom prostoru organizovano država svaki dan te skupove? Niko. Ali zato to mora da bude centar Beograda, mora da se dođe na najudarnija mesta, mora to svi da vide i to, a zna da to iritira ogroman broj građana i to mladih ljudi. Ajde mi stariji, ne da smo možda tolerantni, nego možda nemamo tolike snage i energije, s tome suprotstavljamo, ali to se uporno tako pokušava i to se radi. Ja stvarno, kažem, ne znam sve ovo čemu će da vodi, bilo šta vidite mi u narodi koji, gde se to ne smije ni pomisliti, što je pomenula koleginica ovde, moj sagovornik, arapske zemlje. Jel tamo smete pomenuti priču o Goj paradi? Ne, taban posla. Ko će vam dozvoliti tamo? A to su veliki prijatelji, ne znam, zapadne demokratije i Amerike. To nema priče. Ali zato nama, ja ne znam da li je to zaista uslov za ulazak u Evropu i šta je već za sve, ali suprotstaviti ovome se normalno treba promovisanje, da kažem, pravi vrednosti i da mi vreme trošimo razgovarajući o tome, a ovo, evo, nije kraj emisije, verovatno još, savjet bi bio, ja bih potpuno to ignorisao, ne bi uopšte da se ne pojavi niko tamo, niko ne izađe taj dan u ulicu u Beogradu, ako zaista to mora da bude. Jer se sukobljavaju naša deca i s jedne i s druge strane. Mladi ljudi, mladi policajci i ljudi koji protestuju. To su naša djeca jedni i drugi. Oni se sukobljavaju žestoko. Oprostite, da li možete da zamislite situaciju da, recimo, neka od organizacija ili udruženja građana izađe i napravi neki skup ili šta ja znam, krenu ulicama Beograda noseći parolu smrt državi. Možete li da zamislite kakve bi reakcije medija, države, vlasti, svega bile na takav jedan transparent? Pri tome nikad nisam primetio u novinama ni na televiziji bilo koji ozbiljniji komentar na tu temu pojavljivanja transparenta na toj paradi. Normalno, takvi transparenti, pa to vam kažem, znači da ti... Znači ako je njima to dozvoljeno. Da, jasno, da to što se zove, ne znam, gej parada, tu sebi nosi zaista jednu dozu i agresivnosti, ne znam, nešto što stvarno je nepojmljivo, pogotovo recimo takva parola. Ne može to da radi niko. Ne može da radi niko. Država ti znači obezbeđuje prostor, štitite, a ti još nosiš, ne znam, parolu da ta država umre i nestane. Zato kažem, to su stvari zaista, ne znam, ozbiljne i bojim se da mi o tome ćemo potrošiti silno vrijeme, možda je pametnije da se vraćamo, da kažem, nekim stvarima normalnim, da o tome trošimo dosta vremena. Verujte i meni, u svim partijama, u ogromnom broju partija, možda političari moraju, oni koji su vrhu, da to i podržavaju. Ja ne znam da li su oni nečim ucijenjeni ili bilo šta, ali članstvo ima sasvim drugačije stavove. Ja vas neću pitati oko vašeg stava partijskog i ostalo. Izvolite. Parola smrt državi u stvari znači da se razori društvena zajednica, jedina društvena zajednica koja je uslov i koja mora da preko svojih zakona koje sama donosi zaštiti ljudsko biće u svojoj pozitivnosti, da se može u toj državi ostvariti, da mu može biti život zaštićen, zdravlje zaštićeno, da svi pozitivni elementi moraju da budu zaštićeni i stvoreni uslove za njihov razvoj, a svi negativni moraju da budu sankcionisani. Znači, smrt državi znači smrt narodu koji je na tom prostoru. Smrt tom narodu, u ovom slučaju srpskom narodu i drugim ljudima koji su na toj teritoriji sasvim svejedno. Znači da se oni transformišu, da pređu na neku drugu kulturu, da se utope u neki drugi svet koji je njima bitan i njima značajan na njihov način. Dobro, gledate emisiju Bez cenzure, a ovo je sad vreme i za reklame. Bez cenzure.
ogledalo vašeg doma, PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Uštedite do 50% toplotne energije. Gratis. Izlazak na lice mesta, predlaganje rešenja, uzimanje mera, ponuda, transport i ugradnja. Dobro ste čuli, sve je ovo besplatno. Kvalitetno, brzo, povoljno. Pozovite 060 05 14065 060 05 14065. PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Ogledalo vašeg doma. Bez cenzure. Nastavljamo priču. Priča je na temu Parada za Evropu. Kada smo razmišljali o nazivu ove emisije, namjerno smo baš formulisali to tako, da je ovo parada u stvari za Evropu. Da ovo je, mislim, nije parada po dobrom i normalnom izboru ovog naroda, nego je to isključivo, evo pa gledajte kako smo mi dobri, fini. I kod nas je sve dozvoljeno, kod nas svi mogu da budu sve bolji i bolji, sve više evropski i tako dalje. Pa nam, recimo, čak se dešavaju mnoge stvari i u školstvu. Sad je, profesore, sad je u Zrenjaninu čak ima i eksperimentalno na odeljenje gde se uvelo neko obrazovanje koje nije u programu. Šta se to dešava? Pa izgleda se to, navodno kažu da je izborni predmet, samo se bira između ništa, što naravno nije normalno. Nema između čega se šta bira, nego je nametnuto, i to je nametnula pokrajinska vlast koja nije konsultovala republičku vlast, a obavezna je, i po nekom, da li je to udžbenik, nije ni udžbenik, nego nešto slično, koji je izdat sad, pre možda 10-ak dana. Još je svega farba. Još je topao, jel? I naglo je uveden pilot projekat, taj eksperiment, i na kome će, nego na tim mladim ljudima, prvenstveno na gimnazijalcima. Seksualno vaspitanje ima smisla, ali ono mora biti organizovano, mora biti uređeno, mora biti osmišljeno. Čujem da predavači su završeni srednjoškolci, koji će završenim srednjoškolcima pokazivati ne znam šta. Tako da je to izgubilo svaki smisao. Ali to nam ipak govori o organizovanosti i tipu države i društvenog uređenja u kom živimo. Da se ne zna šta ko radi i šta ko uređuje. Mislim da će odziv tih učenika biti poznavajući, s obzirom da radim u školi, da će njihov odziv biti 0. A kažu da su svi pristali osim jednog. Može na televiziji da su pristali, ali ja sam u školi pa nije pristao niko u tom smislu. Tako da mislim da je to nešto neuspjelo, ali to što je u početku neuspjelo, što ne znači da neće uspjeti. To će biti nametano, bavit će se drugim modifikacijama i tako dalje, i vjerujem da će nametnuti našoj omladini, možda će se to nametnuti ocenjivanjem, pa onda oslovljavati djecu i tako dalje. Ali to je način kako se uništava jedno društvo, njegova suština, njegovo biće, njegova duhovnost, a posle toga fizički nestanak, naravno. Šta vi kažete, gospodine Obradović? Pa evo, pokret Dveri je alarmirao širu javnost upravo ukazujući na ovaj skandalozan slučaj ovog pilot projekta pod nazivom zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju, iza koga se krije zapravo takozvano seksualno obrazovanje. I odmah želim da kažem da je tu prekršen niz procedura i iznova dokaza ono što Dveri godinama tvrde, da je to pokrajinska administracija autonomne pokrajine Vojvodine već u potpunosti otuđena od republičke vlasti, posebno u sferi obrazovanja. Naime, izvesni pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport je nametnuo u 10
srednjih škola u severnoj Srbiji ovaj eksperimentalni predmet, naređujući određenim direktorima i određenim odeljenjima tih škola da moraju da ga uče u ovoj godini. Ono što smo mi ispitali i tražili odgovore od nadležnih, niti je konsultovano Ministarstvo prosvete Republike Srbije, niti je konsultovan Nacionalni prosvetni savet kao najviša instanca stručnosti u oblasti obrazovanja u Srbiji, niti je konsultovan Zavod za unapređenje obrazovanja u Beogradu, niti su konsultovani saveti roditelja, niti su pojedinačno roditelji dali saglasnost da njihova deca mogu da pohađaju taj predmet. A pazite, daje se saglasnost za odlazak na ekskurziju, za kupovinu bilo kog udžbenika, za odlazak na rekreativnu nastavu ili izlet, a uvođenje jednog novog predmeta bez saglasnosti roditelja je ustalom i kršenje Ustava Republike Srbije, gde se roditeljima daje i garantuje pravo na versko i moralno obrazovanje svoje dece. I ja evo ekskluzivno za vašu emisiju sam i pribavio taj famozni takozvani udžbenik iz ovog predmeta i dovoljno je da vam citiram nekoliko detalja koji će vam najbolje pokazati kako se na mala vrata pod izgovorom određenog zdravstvenog vaspitanja uvodi zapravo promocija homoseksualizma maloletnim licima, što je vjerojatno i glavni cilj ovog udžbenika. Odmah da kažem, Dveri godinama tvrde da se promoteri nametanja ideologije homoseksualizma neće zaustaviti na pederbalovima, nego da će nastaviti sa ulaskom u naše škole, pa onda u naše vrtiće i na kraju sa usvajanjem homoseksualnih brakova i usvajanjem mogućnosti da ti brakovi usvajaju decu. I kao što vidimo evo na ovom eksperimentu, to je i na delu i polako ulaze u naše udžbenike. I sve to kroz pokrajinsku administraciju ovde u Vojvodini, koja deluje praktično bez ikakve saglasnosti Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije, kao što ovaj udžbenik nema nikakvu saglasnost nikakvih prosvetnih vlasti u državi Srbiji. Da li je samim tim to poruka da je Vojvodina već osamostaljena i da ona nije deo države, da je ona država u državi, to je za razmišljanje svih gledalaca. Ali evo dozvolite samo nekoliko citata koji najbolje govore sa kakvom opasnom materijom se mi ovde susrećemo, koja se nameće našoj deci, a bez naše saglasnosti kao roditelja. Na strani 83 u poglavlju Kada početi sa seksom, kaže se: ne postoje preporuke ni granice kada se može najranije početi sa seksualnim odnosima. Dakle, da li je to ideja vaspitanja naše dece, da bi se na kraju reklo da je to uglavnom između 14. i 18. godine, ali negde se spušta do 12. godine. Pa onda na strani 93 kaže se u poglavlju šta je to što nije normalno u seksu. Pa se kaže: nekada su u ovo bili uključeni homoseksualnost, ali ovo odbačeno i sada se ona smatra da je to varijanta normalne seksualne orijentacije ili identiteta. Pazite, udžbenik zvaničan u školi u Srbiji, u 10 odeljenja elitnih škola u severnoj Srbiji. Na strani 103 kaže ovako, da se smatra čak da je 2 do 10% ljudi imalo homoseksualne kontakte nekad u životu. Pa se navodi 150.000 životinskih vrsta, 1500, izvinjavam se, životinskih vrsta koje su kao dokaz homoseksualnosti, da bi se na kraju zaključilo. I to je ono što je poenta ovog udžbenika. Dugotrajnim istraživanjima i proučavanjima došlo se do zaključka da je homoseksualnost normalna i pozitivna varijacija ljudske seksualnosti. Odbačene su pretpostavke da se radi o mentalnom poremećaju ili poremećaju ponašanja kod ovih osoba. Da bi, i to je ono što je, da kažem, zapravo isto tako opasan deo cele priče, u poglavlju planiranje porodice kaže se da je planiranje porodice u užem smislu je pravo ljudi da imaju željeni broj dece, ne više od 4. I kaže se takođe da je to pravo, takođe jedno novo pravo koje se izmišlja, to je pravo na zdravo potomstvo. Što znači da ako vi recimo u procesu trudnoće utvrdite najmanju nagoveštaj da može vaše novorođeno dete će imati neki zdravstveni problem, da već tada vršite abortus. Ako ste pažljivo pratili kako je predstavljen ovaj predmet od strane takozvanog predsjednika vlade, odnosno premijera vlade Vojvodine, gospodina Bojana Pajtića, da je ovaj predmet ušao u te eksperimentalne škole, da je to borba protiv bele kuge u severnoj Srbiji, da će se time smanjiti broj abortusa i tako dalje, tako dalje. Upravo suprotno. Ovim se propagira, kao što ste videli, rano stupanje u seksualne odnose, propagira se homoseksualizam, a ne zaboravite da je homoseksualizam izvor od preko 50% svih zaraznih bolesti u toj sferi, da kažem, problematike, što verujem i da doktor može da potvrdi. I što je najvažnije, znači, zapravo se direktno i promoviše pravo na abortus i povećanje broja abortusa i ograničava neko rađanje u Srbiji. I za Dveri je ovo skandalozna stvar. Za Dveri je ovo dokaz više stvari. Prva, da Vlada Republike Srbije se ništa ne pita u Vojvodini. Da pokrajinska administracija funkcioniše sama za sebe kao država u državi. Da je moguće nametati Srbima i svim drugim ovde građanima u severnoj Srbiji, koji su takođe kao i mi pristalice porodice i tradicionalnih vrednosti.
određeni predmet bez našeg znanja, bez naše saglasnosti, bez saglasnosti saveta roditelja, čak i direktori, i kao što nam je potvrdila školska uprava ovde u Zrenjaninu, da nikada nisu obavešteni o ovome predmetu, da su o ovome predmetu čuli iz medija. Pazite, školska uprava Zrenjanin, koja je ključna instanca prosvete u ovome gradu, saznaje u uvođenju predmeta u jednu školu u Zrenjaninu iz medija. Nema nikakvu informaciju da će ovakav predmet biti uveden u Zrenjaninsku gimnaziju, dakle elitnu Zrenjaninsku školu. Dakle, šta nam to govori? To nam govori da se neće ništa završiti sa pederbalom, da se pederbal seli u svaki naš udžbenik, u svaku našu školu, u svaki naš vrtić, u svaku našu ulicu, u svaki naš grad i da mi postepeno treba da se naviknemo da je to normalno. I čak, kao što se dešava u određenim evropskim zemljama, da mi, koji smo pripadnici tradicionalnih verskih zajednica, ovde žive i hrišćani raznih veroispovesti, da kažem i protestanti, i katolici, pravoslavni hrišćani, žive muslimani, žive Jevreji, svi imamo potpuno identičan stav po ovom pitanju, da kada mi budemo vaspitavali svoju decu, onako kako nas uči naša vera, da čak možemo doći pod udar nekog budućeg krivičnog zakonika koji će nas kažnjavati zato što našu decu vaspitavamo da nije normalno to što nam se nameće kao normalno. I čak će, kao što je slučaj u nekim evropskim zemljama, nama da se oduzimaju deca zato što ih mi tako vaspitavamo, da bi ta nama oduzeta deca bila davana na usvajanje upravo tim homoseksualnim parovima. I danas će se mnogi smejati na ovu perspektivu, crnu perspektivu o kojoj ja danas govorim. Ali su tako pre nekoliko godina isto izrazavali skepsu prema tome da će ovo uskoro da se nađe u udžbenicima Srbije. Danas, posle nekoliko godina, da Dveri o tome trube i da su svima dosadili i da su svi pokazivali brojnu skepsu po tim pitanjima, danas evo imate 10 škola u severnoj Srbiji koji imaju ovaj udžbenik pod izgovorom zdravstvenog vaspitanja o reproduktivnom zdravlju. A sa druge strane, i za tim da završim, Dveri su apsolutno za zdravstveno vaspitanje. Apsolutno za učenje naših najmlađih generacija o bolestima zavisnosti, o štetnosti abortusa, o svemu onome što bi oni kao mladi ljudi trebali znaju kad stupaju u neke najsloženije ljudske i međuljudske odnose u svom ranom fazi odrastanja. Ali ne na ovaj način, ne bez saglasnosti bilo koje struke, bez javne rasprave, bez stručne rasprave, bez, dakle, određenih prosvetnih instanci koje su ovo odobrile, a sa zapravo jednom namerom koji za svega toga stoji da na mala vrata uđe promocija homoseksualizma maloletnim licima direktno u škole, direktno u najosjetljiviju populaciju, jer ovo je, pazite, u gimnaziji ovde u Zrenjaninu eksperimentalno je 4 odeljenja drugog razreda srednje škole, odnosno drugog razreda gimnazije, dakle sa nekih 15, 16, 17 godina treba, dakle, pridobiti, regrutovati neku novu generaciju onih koji će se tako seksualno opredeliti. Vi ste iznenađeni? Da, naravno. A vi, doktore? Pa iskreno da vam kažem, ja sam i saradnik u ovoj medicinskoj školi kao stručni saradnik. Prvi put vidim ovaj udžbenik i zaista ću doći do njega da pročitam i ove stvari su prosto neverovatne. Ja moram da vam kažem nešto. Ako je trebalo možda nešto uvesti danas u školu kao vanredni predmet, to je zaista trebalo kako da danas mlade generacije uče od početka, jasno, i da naučno potrebljeno, kako da čuvaju zdravlje, pa i ovo može ovako, ali ne na ovaj način. Vi danas imate u Srbiji, molim vas da imamo pravu epidemiju kardiovaskularnih bolesti gdje ljudi mladi umiru, malignih bolesti. Prosječan život u Srbiji je skraćen. To me treba otvoreno govoriti. I mjesto da takav jedan predmet ide gdje će dete od svoje rane mladosti učiti kako da čuva zdravlje, kako da prevenira i da prepozna, ne znam, bolesti i šta da uradimo, mi recimo ovako nešto našim srednjoškolcima pokušavamo da prezentujemo i da mislimo da smo tim nešto uradili. I ja ću dodati još na ovo, pa evo, neću više da se sad već kad sam uzeo reč, čini mi se da mi ovim načinom i ovo što se, da kažem, dešava, jednostavno cilj je da kod građana, kod mlade generacije, da se jedan vitalni nagon na neki način razori ili se, ne znam, svede na tako nešto što će to biti jedna samodestrukcija. Jer znate, kaže, glavna dva vitalna nagona su nagon za održanjem i nagon za produženje vrste. Znači, čovjek mora da bi opstao, da se hrani, da na neki način stvori sebi uslove, a drugi, znači, da želi da produži vrstu. Vidite, ovde, ako ovo promovišete, znači, taj nagon za produženje vrste se nestaje. Nestaje. Šta je to? To je jedna samodestrukcija. Znači, u situaciji kad već imate ovo što imate, belu kugu, svake godine vam nestane po jedan grad, 30 do 35.000 stanovnika i još ovo promovišete narednih 50 godina, da li ćemo ovde biti manjina, da li nas neće ni biti i ko zna ko će živjeti na ovim prostorima ako se ovako
nešto bude promovisano. I ovo bi se još složio samo s Boškom. Ajde ovo da se završi, da to na neki način je možda neki deo strategije, već ne znam ni koga. Šta sledeće iza ovoga će da bude? Ko će da se sve promoviše? Ko sve i koje sve kategorije će da se promovišu? Ne smijem ni da pomislim, a ovako javno ne bi smeo ni da izgovorim. Bojim se da će to biti nešto tako drastično da možda naša generacija koja je tradicionalno vaspitana to ne bi mogla ni da pojme. Da, Milice. Pa mene definitivno ne iznenađuje ovaj udžbenik. Pre svega, evo danas smo imali preporuku Jelka Kacina da Srbija promeni svoj ustav, da se Vojvodini da šira autonomija i to su sve neke stvari koje i vode ka ovome, tako da definitivno u ovoj postavci i naše vlade uopšte me ne iznenađuju ovakve stvari. Vrlo smo onako propustili da pomenemo nešto vezano za naslov same vaše emisije, Parada za Evropu. Mi ka Evropi ne paradiramo samo posredstvom održavanja te famozne gej parade, već smo se ponizili po svim ostalim segmentima i parada se samo javlja kao jedan veo da se skrene pažnja od svih dešavanja u državi. Ja to dugujem svim našim članovima i ja to dugujem svim časnim ljudima u Srbiji, a posebno na Kosovu i Metohiji, da spomenem da u ovim trenucima dok mi ovde raspravljamo o ovako jednom trivijalnom pitanju, iako naravno nije zanemarljivo, ali prosto eto zabavljeni smo daleko ozbiljnijim državnim i nacionalnim pitanjima, otpuštaju se Srbi na Kosovu i Metohiji, preti im se, ucenjuju se i guraju ruke Hašimu Tačiju. Ovih dana vrše se na njih pritisci da izađu na šiptarske izbore koje je raspisala predsjednica Jahjaga i ovih dana nadovezala bih se na politiku koju su Dveri propagiraju i samo bih malo dopunila da se otpuštaju Srbi iz Gračanice koja je anklavu, koja živi više od 10.000 Srba, otpuštaju se iz državne administracije, a podsjetit ću sve i eto onima koji ne znaju, jedna plata zaposlenog u državnoj administraciji hrani 3 srpske porodice na Kosovu i Metohiji. To su pitanja bolna i to su pitanja koja su skrajnuta i marginalizovana vrlom veštom propagandom i medijskom hajkom koja se vodi. Mi danas pričamo o stotinak onih koji žele da marširaju, koji žele da razgrade srpsko društvo, promovišući filmove kao što je Klip, dajući izjave, pa molim vas, pa koliko smo puta bili suočeni da predstavnici naše organizacije, predstavnici organizacije Dveri, naši, nije ni važno, uopšte velikih stranaka poput DSS-a, Srpske radikalne stranke, budu napadnuti za govor mržnje. Pa definicija govora mržnje sadržana je u rečenici predsjednika informativne službe njihove alijanse Predraga Azdejkovića, koji je na svom Twitter nalogu napisao mrzim Boga i zapalio bih, u stvari zapravo treba zapaliti sve hramove i crkve. Ako je nešto poziv na nasilje i ako je nešto govor mržnje koje oni tako često pominju, onda je to. Tako da to je samo dopuna našoj tezi da su njihova prava definitivno ne samo zaštićena, nego da se radi o toj, kako oni nazivaju, vrsti pozitivne diskriminacije i da je država jednostavno labila na njih, da se oni ne procesuiraju za sve ono što rade. Tako da smatram da politički kontekst u kome se sve ovo dešava moramo uzeti u obzir, da smo suočeni sa pre svega činjenicom da se razni oni koji su zapravo insistirali da Srbija prihvati ovakve obrasce, sada dovode kao savjetnici naše srpske vlade. Molim vas, da li Srbija od toliko učenih ljudi, srpskih domaćina, srpskih intelektualaca mora da dovodi Guzenbauera i Stross-Kana da nas savjetuju kako se to vodi država? Guzenbauera koji još 2007. godine direktno lobirao za nezavisnost Kosova pre nego što su se oglasili i sami Albanci na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su jednostavno stvari u kojima se gej parada javlja samo kao prosto propratna reakcija. I definitivno ništa me ne ovo iznenađuje. Ono što imam da poručim vašim gledaocima jeste da prošla je Srbija i prošli su Srbiji i svi ljudi koji žive u Srbiji i kroz mnogo teže trenutke, opstali smo i ostali i opstaćemo i ostaćemo. Mi drugu zemlju do ove nemamo i mi nemamo kuda, ostajemo ovde da se borimo. Uverena sam da će pravi časni rodoljubi preuzeti kormilo, da će svi oni koji ovo rade za ovo krivično odgovarati
da će svi oni koji su se ogrešili u Ustav Srbije za ovo krivično odgovarati, za veleizdaju kao najveće krivično delo, i uverena sam da samo homogeni možemo opstati na zajedničkom putu, da se što više ljudi apsolutno angažuje po ovim pitanjima, da ne oćutimo, da ne ostanemo ravnodušni, jer to je ono na čemu oni insistiraju, to je ono što oni žele, da srpski narod jednostavno skrsti ruke i da kaže pa eto to tako mora ili to su nam tako naredili. Ovu državu treba da vode ljudi koji su ovde, nikakvi savjetnici koje Srbija nema odakle da plati. Dakle, mi moramo sada da vršimo rebalans budžeta da bismo platili strane savjetnike. O tome treba isto otvoreno da se priča. Sigurna sam da ćemo pravim angažovanjem, sa pravim ljudima, sa časnim rodoljubima, sa onim koji istinski se bore za ovu državu, koji nisu takozvani preletači ili koji nisu interesdžije, sigurna sam da ćemo se izbaviti iz svega ovoga i da će naša deca i naši unuci sutra biti zahvalni na tome, a da se neće postideti nikako svojih predaka i da će se u Srbiji opet vratiti pravo poimanje i tumačenje pojma ponos i parade ponosa. Za nas je parada ponosa i za mene i za sve zavetnike bila ona parada kada se srpska vojska vratila 1913. iz oslobodilačkih ratova, iz tog slavnog pohoda kada smo oslobodili svu našu okupiranu teritoriju. Poštovani gledalci, ostala nam je još završna reč u večerašnjoj emisiji, a pre toga idu reklame. Bez cenzure. Ogledalo vašeg doma, PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Uštedite do 50% toplotne energije. Gratis. Izlazak na lice mesta, predlaganje rešenja, uzimanje mera, ponuda, transport i ugradnja. Dobro ste čuli, sve je ovo besplatno. Kvalitetno, brzo, povoljno. Pozovite 060 051 4065 060 051 4065. PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Ogledalo vašeg doma. Bez cenzure. Poštovani gledalci, emisija Bez cenzure. Tema Parada za Evropu, završna reč. Gospodine Biberčiću, završna reč u ovoj emisiji. Poručio bih našoj političkoj eliti i našim vlastodržcima da u školu ne uvode ništa što nije nauka i na nauci zasnovano. Jedino tako možemo sačuvati našu decu ako je to nekome cilj. Jer imamo kvalitetnu decu bez obzira što je porodica prilično devastirana zbog toga što je država devastirana, ali još uvijek imamo zdrave korene, zdravu decu koji znaju da razmišljaju, od kojih se mogu napraviti uspješni, zdravi ljudi, sposobni i potrebni našoj zajednici. Zato neka se ne igraju time, a što se tiče ovih uslova za ulazak u Europu, to jeste uslov, ali ako imamo snage, pameti i mudrosti, ne moramo mi taj uslov ispuniti da bismo ušli u Europu. Možemo, ako imamo mudrosti, ući u Europu bez tih dekadentnih pojava, parada i tako dalje. Niko nam to neće osporiti, samo ako mi imamo snagu. A ako nemamo, onda će nas gaziti kako su počeli i nastaviti ovako. Doktore Tošiću. Evo, ja ću biti kratak, pošto se strogo, da kažem, bi se držao teme. Zaista, ako se i dogodi parada, ta što je, ja bih savjetovao mladim ljudima, svojim, kažem, sugrađanima iz ovog regiona, da to ignorišu. Da zaista ne izađe uopšte na to, jer će samo biti sukob, da kažem, opet sa svojim vršnjacima koji su u policijskim uniformama i, nažalost, to može da dovede do vrlo loših do teških posljedica. A na nama je da jednostavno promovišemo prave vrijednosti, to nam ipak ne može zabraniti niko, bar u krugu svoje porodice, u krugu svojih prijatelja, pa i u školi, i da sa tim nastavimo. Da na neki način ove stvari koje pokušavaju da nas se nametnu, mi se možemo suprotstaviti samo promovisanjem tih pravih vrijednosti i na neki način mislim da ćemo da kažem, tom sukobu ili borbi koja nam se nameće pobjediti. Gospođice Đurđević. Pa evo, pre svega na kraju da se zahvalim vama na gostoprimstvu, da zaključim da Srpski sabor zavetnici u skladu sa svojim uverenjima i ubeđenjima je svakako protiv svake vrste nasilja,
da ćemo se mi, ponavljam, boriti u okvirima Ustava i zakona Republike Srbije, da pozivamo sve građane, prosto Srbija ima pravo na svoj javni moral. I to pravo nama niko ne može da oduzme. Imamo pravo da svoj javni moral branimo, imamo pravo da branimo svoje vrednosti, imamo pravo da branimo svoju veru, kulturu i duhovnost. Ne smemo ostati ravnodušni ni po jednom od onih pitanja koje sam malo prepomenula. Jednostavno, situacija je vrlo delikatna, država se nalazi u izvesnoj vrsti okupacije, uništava se prosveta, uništava se zdravstvo, zapravo već su uništeni. Evo, danas se nalazimo u Zrenjaninu, gradu koji je bio industrijski gigant. Dakle, mislim da je kucnuo čas da svi podignemo svoj glas, da se svi okupimo i da na neki način postavimo stvari na svoje mesto. U EU Srbija nema šta da traži, ponizan put ucena, uslova, put samoodricanja, put otimanja naše zemlje i naše istorije ne može biti put koji će spasti Srbiju iz ovog beznađa u kome se trenutno nalazimo. Gospodine Obradoviću. Evo 3 poruke u jednoj, ako tako mogu da kažem. Pre svega, ovaj pederbal koji se sprema je jedna vrsta novog zamajavanja građana Srbije. To smo videli sa onim mitinzima ovde u Vojvodini gde se kao rušila vlada Pajtićeva, pa ništa od toga, evo, godinu dana, pa smo videli sa rekonstrukcijom koja je trajala 6 meseci, pa sada sa smenom Đilasa koja će opet traje 6 meseci, pa onda sa pederbalom. Sve to koristi ovaj režim da bi zapravo sakrio da ništa nije uradio za godinu i po dana. Druga stvar, neće biti jedina parada za Evropu. Da bismo ulazili u tu i takvu Evropsku uniju, morat ćemo ne samo da izdamo Kosovo i Metohiju, što je najstrašnije, nego ćemo morati da prodamo Telekom i da uvedemo genetski modifikovanu hranu i seme, da prodamo naše poljoprivredno zemljište, pa evo i da radimo pederbalove. I ono što je odgovor Dveri, zapravo pravi, jedini, mi smo u to duboko uvereni, jeste ta naša nova kampanja Porodica na prvom mestu. Znači, mi mislimo da je prava parada trudnica, dece, višedetnih porodica, majki, porodilja, znači da je to ona slika Srbije sa kojom mi želimo da se ponosimo. Uostalom, mi ćemo u toku ovih dana napraviti jednu veliku porodičnu nedelju u Beogradu, jedan od tih dana biće jedna velika porodična ulica u Beogradu, a bit ćemo kao pokret domaćini i liderima Svetskog kongresa porodica, koji dolazi iz raznih zemalja, pa tako i iz Amerike, iz Rusije, iz Francuske, koji će biti naši gosti u Beogradu, da pokažemo da na planetarnom nivou postoji Svetski kongres porodica sa 80 organizacija, da su Dveri postale član Svetskog kongresa porodica i da je ovo borba koja se trenutno vodi na čitavoj planeti. Borba za očuvanje porodičnih vrednosti, da smo mi u tom frontu i da je porodična politika jedina politika koja može da spase Srbiju. I zato sam siguran da će na sledećim vanrednim izborima, oni su sve bliži, pobediti porodična politika i da će Dveri ostvariti rezultat koji će omogućiti odbranu svih onih vrednosti o kojima smo mi večeras pričali. Hvala vam mnogo. Želeći da vam ne ukradu program kako su inače činili ili kako čine u pojedinim čak i lokalnim izborima, ja vam se zahvaljujem. Poštovani gosti, bilo mi je drago. Poštovani gledalci, želim vam lepu, laku i ugodnu noć.